Kani gede ke jingithu khana chapang ka kamba ka papala. Kabalaja ke senam syajar kandai spa nyupuar ha Lourdes France. Hakabaya David ke sister Mary Maguire. Kabadai ke Ursuline sister kabana Canada. Kani ke jingithu khana kababania layo na arngut ki briew. Kibalong ru ki tanrai ki batikna bha. Hakabaya David kani ka kampala. Kabaningkong kolong ke jingsakhi daladihi jong upadar Lucian Larry. Upadar kebalang Katholik uba baro ki itu bah ha Canada ubaladon ng ha Lourdes ha katagapur bakataga kamba kalaja kabaar kalong kasiti balathohi dak sister Mary Maguire ha kakhasan 3 November syajar kandai spa anyo pusaw ha kataga shiti kabalatho shikawi pat ka sister Ursuline ha Brazil kabalakali syapang ki jingja ha ka jingim jongka ka sister Mary kalabatay halaki jong ki kantin yaka kamba kabapala kabakalayo pediang. Kajing itu kana kelas sedang habak sister Mary kalalit sepo kawai ke hospital ha Montreal. Banwat jing yarap ni ki doktor na kabantay ladi. Hadian bakila eksamen niya ka ki doktor kila ay kakhubor kapasungsi. Kaladon ka jingpang kabalo jutip kum ka multiple sclerosis. Kabalo jutip kum ka MS. Bat kila ongru bakan numla syu banyay. Onda kalayo sngoy kata ka report ki doktor ki jingmut jing perkhat jongka kila pai wood siya ka Maria ha Lourdes. Hapo ako doon wood bajaliw jongka kala sngoy ka jing trang hir banlit siya Lourdes. Kangit baling ba ka jing asa jongka Maria Theisotti kala abanyo ka jing kot jinghiya. Henry kamshim layat hu yanuru syapang kani ke jingkwa. Haki arsnem ki bahadin ke jinglong jingman jong koy kakya jongka kala nang sniu. Kala due ka bor hakamet jongka haki bynta ki biyadei bat ke jinglet syabar. Kala madla haka khamat ka diang jongka. Bat ka bor yui haka khamat kamon jongka kala nang berye kat banang mi kisngi. Kala im pedeng ke jing shitom ka bakraw ka baklem sange bat kala duono e kabor bakanyat kan yengru hadin kala thoru bakamla syu ban penyapher ye ka e kabadai syajrong ni kadai syapo wat hapdeng gani gijing jenjar baro kajingkwa ban le Lourdes kam shimla jano naka kala kun jarjar namar ka perkhat bakashitom palat ban pun urlong e kata gajing thmu jong gajing le jongka Lourdes hadu arsnem kajing angnu jongka kala yai peteng khadu khadwai kelas dang wat pen pho sniuru bakadon ha Lourdes kajingkwa akala nang jur hadu kata-kata bat kaong bakata kajingkwa kalong kum ka ka babut din bet yaka khadu kalayathu ikjing anglu jongka ho padar Lucian Larry bun ki briew le asi kanjin dal shu ai jingmut bakan shu dwai ka Maria Theisotti bat IT ka jingya sa jongka bat ban ompun slur ka ban le Lourdes nakadaw jong jing shitom palat jongka Hendri padar lari ula juba bigata ka jingat hu ka jongka diki jingkeli ki basnu tanat balayon naili Lourdes wala kila don shibun ki jing khanglat nalor ka jing bom koit bom khya jong sister Mary kala don ru ka jing hakaliang ka pisa tingka kim don pisa na ka banta kum kata ka jing lei Hendri na kata ka jing ru kila lait no kloy lalum ya ka pisa ka badon kam bat hakabukut jong upanay April kilalit na kaling sun siya France. Henry on na kilapoy ha Paris kajing shitom jong sister Mary kala nang jur hadu kata-kata bakimla asyu ban beteng mardori kajing let jong ki siya Lourdes. Hagi saus ngi ki bahadien kala sa aswa hangta kanang bakan yu abuar pat kadbaw padar lari ulalit wai ka Kalivan bat labu kajing tiya hospital hapo jong ka kanang bakan yu ban syutia hakapor bopteng biang yaga jingya denti kabajingai syapang syati kadu kilapoy ha Lourdes haga sing sajan ka baningkong jong ubanay mi haga taga janmit kalayaso bat kajingya procession thang mumati haka bahadu sanpo hajar ngut kinonglet pilkarim kilaya lumlang kalalong kai ka baitanat ba panyoi namar dagi hajar ngut ki briew kila duwai haki jat kitien boper haringkat ki momati ki basai phalang itanat Henry ka sister Mary kam shimla sngo ni yo priang ai
Hadian kala tho bakal don tangi ke jing tonot kamen bat thai bat ka jing du jing kermen ka ba kampat Jumat ka jingim jongka ya ka bakum kani. Hadian ke procession upadar lari ulania eka haka wheelchair sa umau siang ubodon hapo stasyu jongka Maria Our Lady of Lourdes. Haka tahi ke jaka haka baka Maria Theisotti kalapau haka Bernadette Bakhut haka snem siajar praspa sanpupra. Kan bang Sister Mary kadang kenir bat kata ayumau kensan kelas ngau ya ke bala batay bakalong kum kajing sya tersanya ke boarding elektrik. Nang ta kaladam siya kamat bat kalado itaw mau siang bat markum tahi kirim yang sentur jangka kilalong kum bayap bat kami ngau syu daga kata iki. Kalakali yu padar lari ato la mauru ulas ngau ya ke bapala ula juba boom siyam layo ngau ruem. Daga baperkat bakal sumudur ya kajingja kumta ka kalam dapan le jingmut tanshu syapang kata haka singi ka babun ka singi ublay kila le siyam banta haka mas bakhun shwa bakin mi na Lourdes ban le siya Spain pan pandap iki katu kat ni kikam ki bayaday bat ki insurance kila tumu bansa hangta katu kat ni singi Henry on dalapoy ha Spain ka Sister Mary kelas ngong ya ka jingkentu ka baklain hapo jongka banay pay mardor siya Lourdes. Kabapala kalong bo padar lari ru ulas ngau ya kaju ka jingsneng. Klampan slam syu kumtahi kilapan kalay ka jingtmu jongki. Kilalit siya kakali bat kilalit pay biyang siya Lourdes. Kilapoy ha Lourdes hagas ni baar hakapor siteng singi bat kilalit bet siya kukurtu hakapalapan siyong lang ka Sister Mary hadin hapaling kumpapaspa san pongot ki pilgrim kibadon hapaling ka jingsitom kabajur. Kibabuon ki siyong ki wheelchair bat ki waypat ki tiya haki stretcher. Nadu siteng singi hadu saw baji janmiet kiladway. Hakita gisaw kanta ka Sister Mary kilatho hadien baklayo pediang yang kakamba kabakraw susu banya kajigpan kiya hakamet kajongka. Ublay ula ay haka ya kajingay ban kwa tang ya kamon bukhu jongu. Kamsim lapan su bat pankot na kabanta ya ladi. Kakwa tangi ka jingyaso ka bakpura bat ublay. Kalakloy ban pediang ya ka bablay ukwa na kabanta ka jingim jongka. Kam kuslay syu la kahapan syong bet haki wheelchair shirta ka jingim jongka ru. Kalapediang wat ya ka jingyap ru la takaday banyap. Bat haka jaka bukan duay ya ladi kalasdang ban duay na kabanta ki baypat kinongwan pelkrim kibapang kibadon saudong jongka. Dakabangay pabun naki kisya sitom kampalat banyaka. Kay kabladya hadin kalong kaway nagiklipmat kabapalatam hakani kajingyatu khana. Hadin kapuar sawbaji upadar lari ulanyat biang yang Sister Mary daka wheelchair sa sisien sa umaw siyang ubodon hapo umot jong statue Our Lady of Lourdes. Kalakanir pat katabyang yumaw sa sisien. Hagani gaganti kalayo snow yung kajingptiar boarding electric kabak hamklan syu sa sisien kala pendam siya kamat yaladi bat kalado yumaw krimyang sentur jongka kilasdang banlong biang kumkibayam bat kamyo snow syu yaki dagakta hendri menta kala snow ru yung kajinglong parsmi kabalasap riyang keleng kamet jongka bat ter syadu ki kejat jongka hakatahi kakliman ka Sister Mary kalatip bakalakoy kala perta ngala banyan kala persyang mardor banyang no na ka wheelchair jongka ufado lari ulamahami ka watlum lebit pinsaur ka Sister Mary hadien kala tho mau padar lari ulayang hakmat jongka ban kamya ka lada ka ur hendri padar lari hi hadien ulakren birya ba uyang hakmat jongka ban pensyong biang ya ka wheelchair dakaba ompatiaw jing maham jongu ka Sister Mary kalayeng kalaya ila ufado lari bat kelasdang ban mare ufado lari ula kaladur sipang shwa ban pertana dien jongka aplang yanga ka Sister Mary kalamare serum seneng hakim mau jingkieng jongka basilika hadien kalaong bakas ngo kumbakadon haka jinglong rengai kaladap da ka jingkemen ka bakraw kelasdang ban yathu habaro iba kaya kendu bakalakoy ufado lari ru ulama ya ke bapher ka bapala hadin ulayathu bawlasa haka jingkendin hadu janchi tayo
Baru arngut kila sa Lourdes hakikat sansngi ki bahadien. Kida ai ki jingruwai aingu bajing terwai oblei. Hadien ki katlu kat nisnem kewipat ke jingpan skem ke basultanat sipang ke jingpan kia jong ke Sister Mary kelawan lingba kelong yeng jong fado lari hi. Kepara jong padar lari ketip baka Sister Mary kelayo ke jingpang multiple sclerosis. Henry kamsim langit baka jingpan kia baka Sister Mary kelayo kelong ke basisha. Kala perkat balik se ke Sister Mary kala syule menle kum ke balakot. Katu kat nipor hadien baru arngut kini ki kentai kila jarang khat banle se ke jingkawai syong kurim ha ke snong rit jongki ke bodo nakatan syati jong ke Saskatchewan. Kepara jong fado lari kelarai bahkan bu ya ke Sister Mary ha ke jing tanju. Ha ke jingkawai syong kurim kala plan lupa ban khot ya ke Sister Mary ban syat. Lada ke Sister Mary ke kentai lani lada kamla ban syat bha kan pan skemi ke jing suba jongka kata baka syule menle koi. Kumta kalaya chajan bat kala kali. Pikwa ban syat klem da artutin ke Sister Mary kala phu samrki bat kala jubab. Hoi. Baru arngut kilaya syamadan syat bat kila syat lang. On daladep ke syat kapara jong padar lari ke klem artutin syu bat kala penskem baka Sister Mary kala koi chisha. Namar hadin daga bapu samrki kapara jong padar kala ong. Ka Sister Mary kamsim lanang tang ban syat. Hendri kala long kolong syat kebat-bit bah.